Ja, den stemmer i E, min guitar, ja. Hvornår er der en af pigerne, der spørger, hvorfor har de alle de guitarer med? Hvad fanden skal det til for? Nu skal I høre, hvor dumme vi er. Vi er så dumme. Alle mine sange, de er skrevet på guitar, der er stemt i E. De fleste af Michaels guitarer, de er skrevet eller Michaels sange er skrevet på guitar i S. Så alle dem, vi har skrevet til den nye plade, de er stemt i D. Så har vi 2, og det skal stemme i H. Det er kraftigt, men ikke særlig begavet, altså. Hvad fanden sker der? Har du nogensinde set en illusioniske guitar? Nå? Hvad kan vi lære af det? Vi er ikke AC/DC. Vi er guitar-event, og det er jo en fremragende mulighed for at få luftet. Hvis jeg kniber øjnene lidt sammen, så ligner det stadion. Ja, det gør faktisk. No. Rygterne siger, at vi har fået vores første festivalshow på Jelling. So right after the club tour, there's a long festival tour, which is a long festival tour. You're gonna be Jelling. It's happening. Buy the tickets now, it's happening. Yeah. Peter, it's happening. Guys, have you heard the festival is called Jelling? Yeah, it's happening. Yeah. What's crazy those days? Yeah, I went to this town yesterday, it was called Middelfart. It was a crazy town. Yeah. Middelfart. Her kommer åbningsordene fra min debutplade. Song About You.